والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. Nasabot na nagkauna inding mga masail, mga hukuman menunjuki pasujud sahu. Basta na kaya bisara iban kaya baita insabun na tuod aun sabab hangkan magsujud sahawi intao masambahaya tu sabab pinasabot ta si mana lima bay sok-sok ka Maria ang problema tuntuman na nagpangaji kami dito Hamadina pas maghrib ini wayron mabaya magpatiag suway katanaunahan tanda niya intuyo singkaywanan kabataan atas dani sumambahayang janaza bangman siya makalingkod dito tempat niya puas asar pa biutang na sa Libya tempat ibasing kitab niya umatin sin lecture biya tuwing kaunan si mga tao rin dito kasakupan mo inula yato lialag ko yung mga kaulamaan iban si mga nangangadji biya ninahalul iman kita kapag iman amuin buin atay kaya ito si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya kaya Imam Bukhari kitabul ilm amuin tao yato tong katao inambuok limingkod nakakita man kuan ang padi mo on yato nanay kuri pwede mo dapat nanay ko yato timaykod kanin Allah subhanahu wa ta'ala nabuk yato simipong kanin Allah subhanahu wa ta'ala naing kawoy si manusia dan dihadunya tertentu landuk tu din halga na katut tani ingkaunan sin a'immah rahimahumullah ta'ala ingkaunan sin mga kaimaman na kaunan ito masa nila magpangadji mahunit tuod lupahon iban mahunit pagkalupahan intanda niya sambil kasar sila sin mananar sila ha Islam kaya baita imbya mga kawi nila ang pagtawagon sa mga kitab syar A'lamin Nubala kami Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala panagnaan dito volume na sabuting kisah si Rasul alaihi salatu wassalam pag-uusam ba niya baita kataning kawi si mga kaulamaan yung kaunan si mga ulama nagkauna sambil kasar sila bang sila nagsasambayang sumambayang sila sunnat ang guru dito magpangadji di sila sumambayang sunnat katon ni sila lumingkod sila magtoy naasubo sila may talaw na bihat injawab nila laong nila yung kaunan niya sababin sunnat anytime makasunnat kita ada pulong ning guru bang miyatay weron angkan sa tafsir Abdullah ibn Abbas amoy na parman sin Allah ta'ala nangkusuha min atrafiha laong niya hiya mautul ulama kahilangan ng gilupaan tanap si Abdullah ibn Abbas amunain kamatay si mga kaulamaan sebab bang mapatay na in mga kaulaman kapangandulan hapatawa amuin alim rabbani amuin kapangandulan habis sara iban aqidan niya biyayan in magmufti magmanja pag-aga wayron panghati namang mabiyat to na in society magkangi in hula sabab kaya to si Nabi sallallahu alaihi wasallam amu pagamon piyagtuuran na amun zallatul alim zallah amun sadya sinambuk puro mabilang ito kalaungan hakaibanan ulam nangkan sa rendi hawla sing kita
Una, paginhawaran ko mga silakatan, manawag-tawag pa ka mga Islam, subay na halian ang pagkaguro niya. Aniban niya, hindi pagkaaniban si mga sila tao jahil. Paman niya, in sunnah muakkada, in sunnat witir, in siya sunnat, in qawl sahih, sunnah muakkada siya. Sa ibn dalil matarram, فرمان سن الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو صلاة العصر كراء شاذة ibn sin bayro na ikaw ng waktu sa minsan pabihat to ang mga kaguruhan ibn tulabul ilm nangangadji ini suway parihalaw marayaw sebab ang sopama ning guru di magsunnat witir di magparihala sing kasunnat-sunnat bedi ni mga awam ang kalong Ahmad ibn Hanbal kita to bataw bang makusog magsunnat di yan magpail-paila pardo. Ada nga sabab yan in ilmu in siya wasila in ilmu ini tiranan sadya sa input tituod ini amunain mag-anggaw ta sin ilmu sa diisag muntol ini ibadat mamangoy rupang hati. Nari nga sabab yan kaya ba kita si mga kaulamaan sambil biutang nila mga muhadarah lecture nila laong nila al-fiqhu fi din ismatun min al-fitan mga jikaw sin agama Islam in fiqhi rin di nalangkum niya in aqida iban sin amuin na masail fiqhiyah sabab in fiqh aun waktu magmana si aqida biana sin ti'alip mansubin kitab kan Imam Abu Hanifah rahimahullah law ni fiqhul akbar bukun ito fiqh mas'ala ba si mga pagsabuton ta sa gawain ito manunjuk siya pa aqida dara nga sabab yan pangmana ko iban sing kamu tatap agpangadji tatap kita manghati sawab hasaman sing kita ni mga katotay manguran mga kamaasan mga taga-anak ini aon kaymanan mga nangangadji bang bukon marayaw in nakaipat kanila inggoan sin mga pamaham nila tatarruf teroris in agama Islam bukon teroris minsan pahis yun ay manuhuma kato taniyo sabab in agama Islam bang tahiyati marayaw mga ji kita sindi mga sara marayaw tatartan to kabakan tayo na agama Islam agama wayroon na mga sahaw yung si manusia jazakallahu khair syukur narindiha ini hangkan sa majlis biya ini on waktu katumtuman mo yung kaul si mga sila kaulamaan biya na kanimang Malik on waktu sabi maglingkod-lingkod ba yun hindi may nagkatanalim sa magpaid na siya ang saupama niya imiyan ni Imam Ahmad ibn Hanbal qallama taftahu kitaban alla tastafid minhu mahangtod ko biya umukap ko kitab bukod kitab si mga ahlul bidah ikaw magtatod kita ahlul bidah minsan ni mama sa ayaw awin mang kau umukap kitab yan mahangtod ko hindi magpaid na dumuog damikian niya hangkan Imam Malik kaya baita niya long niya aon kaya susukupan ko Madina hamasan niya yato kaya kingatan niya bago si Imam Malik rahimahullah tafsiran si mga ulama siya maksud sin hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiku an tudrab akbadul ibil walan yajid illa aliman ahli al-Madinah long ni masuok na maglumba-lumba katani manusia tumulak wayron kay ngatan niya alim pangon sinil mo malingkan alim si Madinah Imam Malik long ni maksud yato na long Imam Shafi'i hujjati bayna yaday Allah azza wa jal yato pang laggo niya long niya aon kapituan abid sin Madinah amin tao bang yang katin lima magti mangayo bukun bal jama mangayo pa Allah Ta'ala mungkit sin lima niya tayo maon magtuwi sa bangha ilmo di ko siya pangawan ilmo
Maksud din dito ito, sambil paadlaw yan, alhamdulillah rabbil alamin, mga sila awan pag-iman, mala sa Allah Ta'ala para rasul niya, namiurod sila halimpayat to, karena bukun sadya ito yung maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam naghadith niya, hamoy na masjid niya, amuin lang sin Nabi man ata masjidi hada, fayata'allamu minhu ilman, aw yu'allimu kamujahid fi sabilillah. Daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisisimut pa masjid ko, masjidnya Madinah. In mukarna na mangadji atau maghindo biya siya nagparang sabil. Daw si mga ulama maglilili bukul sadya to tartan to masjid si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa gawa inya tumalangkom ning katan amuin masjid atau tempat paghinduan sin ilmu. Na alhamdulillah rabbil alamin mangajji kita sin mga sara ini ikalapas na yung fitna. Sa fitna duang kajinis, fitna tu syubuhat, iban sin fitna tu syahawat. In fitna syubuhat butangan subahat al-bid'ah, pag-bid'ah, pag-syirik, ini wairong makaig kaniya malingkan ilmu. Fitna tu syahawat amin maksiyah, kapag maksiyatun akbar atau asghar. Tapi hayan nawairong magkalapas ka ato tani makatautay manghuran maringkan ilmu. Ang kan hamasa sim fitna sa rayaw hinangon sing kita niyo. Biana sin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu al-Ajurri kitab syariah kibay ta Imam Ajurri kitab syariah law sin Nabi alaihi salatu wassalam kunu ahlas buyutikum patattafan niyo impaghanti niyo hakabaybayan niyo waktu fitnah. Sebab subhanallah masat ini intawirong panghati magfituha agamay. In kafir manudsud pa agamay sila. Ang panangadji in haram halalun, in halal haram ubiring ka agya fitna sandakula naisip namon kita mga alhamdulillah in kapuruhan alhamdulillah minsan nauno kawakan mo sila sa hamasatay ni maray wallahu ta'ala alam ang kubi abandingun imabot kita pa mga pagkahalan haula tasadya din di wallahu alam pa mga pagkahalan nagkaunayat samula na rijalakum baitaan niyo kamo bang isinaghindu kanyo yan sa so, mahalul bida na kawaon bang buko na ahlul bida kawaon bang ahlul bida man jari kawaon na dan di haula sin kita mga kamasan ko mulia haji marayaw sebab kamatauran imang katautay manguran sing kita niyo wayroon patuod na apply marayaw in pamaham sin aga mapautok nila sebab aon ka to magbawbog sin aga ma buko na aturan sin Islam kita niyo pagkawin hapagtamong hapagdagang-dagang sambahaya labi aula na pagtauhid hamagkawin mataod na mukhalafah syari'iyah mataod sulang ang hindi karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing naman i-apply si bangsa ta yun na yung mga pagsiksi pagtabarruj, pagbukisin aurat pagkalang, pagmusic ini kataan, di karidaan sin Allah ta'ala pagkawinan bukisan yung pangantin iwan si pandala niya bimana ay kita magkita bang so pang guru na kapon sa bukon siya dalil mo adarat sin Allah ta'ala kataan mano siya magkasa sa ibisara ta rin di ikamatawang pagkawin taway ta na apply imattan pagkawin hasara subay on maalbasingan subay magsalam subay magpasalit ngani na sing kabay mo nga namin ikahunit kataan sina insara hapagdagang-dagang damikian niya mga nyaya mag 5-6 magganda riba pagdagang imbiya mga amin haram sin Allah subhanahu wa ta'ala nalabi wala na pagsambahayang bitin di
ay nakulong ni magsambahayang asal siya sambahayang nagkaw. In pagsukci, wallahu alam, ang katustabiya at inya magtuslok si mga pagguwan si Najis, sumawot mga tunga insis. Subay na long neweron baho ang pawi mga inya, namunin matan kasutsihan, nilap inggoan, ni mara pa hospital, amura nasun. Amo ko neto yung kasutsihan. Bimana, impamahamta sinaga, makamatauran din diya wala, tamasi-masi kita hakaawam. Sa bangasu, tayo mangun pa, masa tayo ni di. Mataod kapangaruan sin agama Islam sa dengkato rakuman niya mga di sin agama. Alhamdulillah in agama Islam piraka to tanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sunto na pagsambahayang. Alhamdulillah kapilatan ni si abot pagbalik-balikan. Ha pagsambahayang den dini matan kato taniw kata ni sisyo ng haji. Beda si mga kaulamaan, aon yan mga sarat sin sambahayang, rukun sin sambahayang, mangkiyatinggalan ng rukun iba sin wajib. Ang mga inikatan, madawat sin ilmu. Madawhat siya, atiran beni, atiran mga rukaw ang mga kaguruhan. Nari nga sabab yan, ini ay kita magbatilaw. Pangan na lima kaguruhan sa upama na lumingkod biya, hindi siya magmuraja, sabi magmuraja. Ingkaw na si ulama sinahnab, mga Hanafi, nagkaunay at tutarikhul alamul islami, diakman sila nag-judge, qadhi. Sababing judge na kaunay Islam, palingkuron sa lawang si masjid. Isis yung magluhat, matukan niya katan. Na inagama Islam ini bang takihatihan lando to din dayaw niya di kau tiap-tiap kau magbasya di mga bang magkaon karayawan kau tuon bang magkihatihan marayaw sabi mahita matawar mga hikmat ini aun hikmat kaabutan aun hikmat di kaabutan si mga kaulamaan hapag pangadji matawad madawhat di utangan kita undang-undangan ipagpaluhay iutang ta hari tanin masabot ni masalah sa bisarahon ta supaya sunggup kita mengaji ang pagtawagon nila mga kaida iban sin usul yung kaida fiqhiyya iban sin usul fiqh ang nini pagbiddaan hasara ining kawaid ini kawaid fiqhiyya hiutang ta in paid darit di mga jiko mga katautay manguran in mga hukuman nakakanat tipunon kayo hambok lapal kahatian mo na yung katanyan dumagan din nun hababaan niya di kau kaunitan sa upama niya iutang ta in agama Islam nagbayta kato taniyo in Allah Ta'ala ben sir Rasul niya liyabay siya din nga kaida undang-undangan biyayan na long si qaida biyan wal asl fi al miyah wal libas law ibn Sidi wal asl fi miyahina al tahara wal ard wal thiyab wal hijara ibutang ta in asal tamungun pagbadyo tuwig mamikaw lay inasalin ikawatod bugta pikilan mo inasalin atau pagkaon inasalin halal siya halal kimaon man kau sinamok parakala aun nang haram hasarat bangkaw magpahukum mari pa agama Islam isin tutatan pangayuan dalil amuin nagharam ataw amuin kimaon pagkaon nito magsara agama Islam in pangayuan dalil amuin nang haram sabab may tali annaka mutamassikun bil asli sabab ikaw nang gayunggong kawaak haundang-undangan hadalil in pagkaon halal so bukun kau muqalab falasta muqalaban bid dalil bukun kau dia wajib sinsara ikaw ay magdalil sa amoy nagharam yato siyang pangayuan dalil uli siyang dalil may tamoy haram so pagpantalon imutang ta in asal si pantalon unin hukuman niya halal mubah aun man nagharam
ni haram sad hindi ayat pagpantalon narindiha ini hisim pangayuan dalil nagpantalon atawan ng haram law mo yung kaida kaya pengajian ko ini ni asal-asal niya halal siya so ikaw biyaon wajib kayo magpagawasin dalil manunjuk ini ari haram awin yung puti pagdilos hanggang sa intaw mag-iyan kay mulong na bang biya tulong ni bida magdilos si bida inasal-asal intaw yung jahil di na kay ngatay bida ha ibadat isab bang aun nang lang kay mo so pamapagkayo ng unsing kita di kita magduwabal jamaah mahita ka mo di magduwabal jamaah yan basi in asala ibadah ay kung manghinang saying kakaingatan ang dalil din hasara yung sin kitab sunnah yan pagka kamu naghinang baljamayan isyong biya mga pangayuan dalil nang langay kamu maghinang ato naghinang wag kayo baji amoy naghinang sabab ibadat ini karya sali di kita iminang inyat to hamubahaya to pagpadyo pagpantalon niya to ipangayuan dalil amoy ng harap na amoy nimputi si mga kawaid fiqh si usul niyan pag usman niya to ampa mo iparagan katan uno na mabasa mo sabab ikaluhay ini agamay isda aon nang jari kay mo long naman jari kuno mag-suicide bomber sabab mag-jihad pisabilillah astagfirullah unin nasal hanaps unin karyasan balik ko in karyasa lilong mo amo pagka magbuno ko simbaran mo misan mamuno ko di manjari us papatayin mo ako unoy sabing dali si manjari na kita magpabustak us jihad pisabilillah long sin Allah ta'ala la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka ayaw niyo po na yung baran niyo us long pustak ako jihad pisabilillah nanasain pamaham si mga biyato wajib sila pabuntulon sabab ada kala patumtuman na si on na pa maong guru niya bet pikilan na parihalaw ni biyato kung ito jihad yung biyato minsan yung jihad pisabilillah ini magjulja na kita simbaran na supaya maparihalay muslim ang kansa dingding apisin agama islam kung saan agama niya magpatay ko simbaran mulong sin nabi si nagbuno simbaran niya rin dihadon niya ini paminsan na kanya bangunin niyo sa rin dihadon niya bangko nagpapustak ko ni sa minsan mga pinarka jahannam bangko nagdugsuan ko sa mga pinarka jahannam isi mababiyan pag-uuslong jihadin biyan to ay ko makawa si mga picture biyan si mga patta ayaw banghihati si mga muslimin na kamamarayaw tartan tumakapanali makapagsukur ko pa Allah ta'ala simpini ikaw yakaw Abdullah hidayatan sin Allah ta'ala maripaka bisna kita ko mataw din mag-ihalong nila na subay nakiti ni magsanda sabab mayroon na ipag-enroll sin hinda narindinin sumud na sa kitab kakaidalong nila at-daruratu tubihu al-mahdurat emergency dong sa unuin dabit unuin biya pangilahan mo in parakala in emergency wayron man ipanghawa mo nananda ko papadyak long mananda na kita pag kita manghawa sabab maap din natud kita ini kita di mga mananda sa wayron ipanghawa ta ito ipangadday di matawag emergency in hatis yung darura islam ang dabit ang undang-undangan at-daruratu idha tudfa halakta bima lalong ni darura yung darura emergency bang musulakon on the spot mapatay ka pag school sumanda ka matay yung bata pag di maka-enroll di matawag di matag emergency nari nga sabab yan bang kita ngaji bihayan makapaham kita sin marayo sin agama biutang sin mga kaulama biidnillah maluhay katani pag muamalat siabot ko sa jayat to sabab sin hamasa sin kita ni mga kamaasan aw mga nangangadji in halal haramun in halal haramun in haram halal hibutang ta
unin na sala pag unin ko man asal-asal karya sa lising pagkaon. Ha? Ha? Halal. Minum man kawan ng haram. Haram sa lung. So isim pa ngayon sin dalil yung sinaka may Islam ng halal ato ng haram yato. Kami nagharam. Na hangkanay kita marah mga tiks hawairon paliksa sababin yan haramun mo ini halal sin Allah Ta'ala mahalal mo sabihin haram sin Allah Ta'ala so kita mamariksa marayaw pangasuko kita bang so pangan ni matarang din dito apa wairong pagduwaruat sabab ini hamasa sin kita ni ini sambil sibo na pag-ibadat mataod na yung jarihon minsan mo yung jari sinsara mga yupataw-patay o kira maglabot patampat o kira magtawassul pataw-patay o kira ano yung nakapinday ang agama si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bihayat na ini kalapas ka to tanyo katan mga katotay mga uran muna piun na to in madrasa pangadya sin anak na to ikay sa ikarwa pasubon na to in kaanakan singkitan niyo mangadya sin agama Islam sa binula na to bukun pamarinta sin Islam na intiap-tiap ka to tanyo sin magbutang sin dingding apis ni habay niya masalamat in agama masalamat in kamaruhan masalamat deng hakatan fitna na deng mga kapangadyan ta nagkaunayan to marina kita sumud sa babay ko sa dyan to bisarahon sujud sahu on sabab to para kala na sabut ta kaysa niya magsujud sahu sabab naqs kulang karwa ziyada naglabi ni katu syak nagduwa-ruwa nasabot na yato impag bidan sin rukun iban sin wajib iban sin syart in syarat sin sambahayang hinangon siya qabla salat bimana kharijun an mahiyati syai' long si mga ulama biadto long nila in syarat huwa siya ding ha long si sambahayang bil si sambahayang hinangon siya before magsambahayang bang mukyatinggalan in syarat di tayo mo ni sambahayang maita kita nakahukum sinimpag tayo mayat to pa Allah Ta'ala ito Allah Ta'ala yukum ta sabab biutangan ka to tanyo sin Allah Ta'ala man si Rasul niya alamat sin sabon nal tuod aun pasiat kay may sambahayang tamoy ng pag-ail bang intaw si mambahayang wayron ail so pumatimak bersya Allahu Akbar pag tumtum niya 100% way siya nakail atawa aun junub niya natugman siya nakail sa siya sa sunnat ka to tanyo bang aun junub sin tao adi na siya bayan mamaygo diniya mag-ail sa siya sabalong yung Umar ibn Khattab radiyallahu an ayarkudu ahaduna wa huwa junub ayarkudu ahaduna wa huwa junub long sin Nabi na'am idha tawadda long sin Umar ya Rasulullah manjari matug ka atau manjari kami matug apabila on junub namu long sin Nabi huon mag-ail kam na nag-ail man siya imawot man salatul fajr nag-ail sa siya pa siya si mambayang pag sambayang na pagtakbir niya ang paniya kaya tumtuman sinway siya nagkapaygo junub unin ninang unituin niya da bugtuon saron doon mamaygo siya junub sa sabab bang neto continue pang lagi-lagi pa Allah Ta'ala pa Rasul niya hangka nakaibanan ulama sinahanap mga Hanafi bang laong nila yung tao nagsambahayang wayron wudu piyagtuuran inian mustahzi nang lagi-lagi nang udyo-udyo iban na mababa asara sin Allah Ta'ala na matarang laong nila innang bababa sa sin Allah Ta'ala subayuturan sabi siya nagmurtad nakakamis na di na to tayo subay siya mamaygo junub sabi sarat apabila ang junub subay ko mamaygo napako sumambahaya dukol
dukhulul waqt demikian niya bang di masumudin waktu sambahay ko manjari sumambahayo in rukun na sabut na nahalaw halaw sin sambayang sa piag biddaan sin rukun iman sin syarat haguwa before sambayang in rukun halaw sin sambayang ikay sa piag biddaan nila ini karo piag angkilan nila isap bango piag tuuran tinggalan di matay main ibadat di matay main sambayang adapun in rukun bango kya tinggalan bahwa yung piag tuuran mabatal in rakaat amin kya tinggalan mo din in rukun misalnya biyaon si membahayang kau salatul isya atau salatul rubai si membahayang kau 4 rakaat nagsambahayang mo ay karwa rakaat nakabasa kau magtuy sin sura qul wallahu ahad wa ikaw nakapag-Fatiha ampa nakaw nakaruku ampa kau nakasujud then doon man kau kasujuran kaya tumtuman mo wayroon kau nakapag-Fatiha darin dia ini in rakatatumul ghiyah way na yato magtagna kau magbalik kay karwa rakaat mag-Fatiha bus mako mag-ayat ampa kau sujud sababin yato kaya tinggalan min rukun in Fatiha rukun ini ito kulang maglabi bang piagturan damikian niya upama niya ini imam si mambahing salatul isya 4 rakaat mayan kaya kanapan niya 5 timindog siya nagbalik wajib hamam patumtuman nila ini imam beri ni pagpatumtuto Uninian, supo nagsay ni Imam Biyaw. Nung sinabi at tasbihu lirrijal, subhanallah, wa tasbihu linnisa biyan. Nabaway, mariati ko di karumo ko bang biyan nilayo. Subhanallah. Bang yatto 100% tuod, way pagdorwa in imam, kaingatan niya, sinaglawin sambahayang niya, wajib ka na lumingkod. Bang siya di lumingkod dong Syekh Utsaimin rahimahullah azad mustaqni syarh mumti dan di kahalan imam ay sila makan lumingkod sila magniat sila mufaraqah di makna magniat siya mutas dengan imam talusun tasahudul akhir ampa sila sumalam saab ka dito pekturan niya nabi ta si timindog sini kalima rakaat na sabab rukun na yao in pagduarwa duang kajinis in pagduarwa duang kajinis syak ba'da al-faragh min al-ibadah aun yang pagduarwa puas na nag-ibadat ini law si mga kaulaman bang intao uus na nag-ibadat ang pasimud in pagduarwa bugitan in pagduarwa yat why na ito ko maglingi mangkausa pa man nagbiyaon nagkamat man pagkauti magbir Allahu Akbar pagtakbir mo simod palang atay mo law mo nakail da Maria ko taway ayaw na ko maglingi tuyan na isang bahayang mo yan syak pagtaget naguna-una sadya kaw yan law simma ulay karwa jinisan si pagduarwa dakhilul ibadah amin halaw sin ibadat yutang ta sambahayang narendiha ini nabagi siya paruang kabahagi kitaon laong nila intao magduduarwa sadyayan wa idha kana kathira syak apabila intao yan mataod to nila nagduarwa sadya saka magsambaya magsujud na sadya sa hawi hindi siya maglingi ada nga syaitan ang mga tao bihayan usman nagkailyat to dahabuktun man away ho daw niya kailupan ko na 7-5 magbukas na isa halam sin CR malugay daw niya mayroon na bari timuin na anak-anak ihi sungod na isa gumawa na isa ang mga tao subhanallah abutan sin pajar isang pito yato palang sin CR kaya magduarwa siya yat na ininibugitan bang sa upangan niya mataod tao yung magduarwa sadya ayaw kung maglingi
sabang pagduar wa mutari long niya tagha na sadya na rendiha ini dua para kala ini nangun yatarajjahu ma ladayhi ang saupangan niya mabuugat inyeri hinangun inyeri ang saupangan long niya rendi ko jadi saupangan niya si mambayang ko ini syak amoy maksud ko bisarahon nagduwarwa man ka halam sin sambahayang long muturakat na sambahayang ko atawa dua narendi ni bang naon murajjih bang saupangan niya on dia pasiat sin kuan din dito long ne so pumatura ka ato dinatay ko ini ya din dito siya ang kalaba alaban niya tarajjah ladayhi long ne pumatura ka at turakat piniun niya sabang siya 100% nagduwarwa syak 50-50 narendi bayab ni ala mastayqan di mana aqal amoy nang katiyo yatim piun niya dua tawa tu 50-50 siya di niya kaingatan tu dua kawaunin dua ada pun mang sa upang untuk pasiat turakat itu sa masalah tarendi haunuin tempat magsujud sahwi dan diha ini mga kaulamaan laong nila before kataan salam magsudod ka usahawi sibuk ra naglabi nagkulang atau nagduaro before sumalam laong singkebanan laong nila di puas kataan salam wallahu alam ang mga dalil manunjuki in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasalam siya nakasujud siya sawi puas na salam hatu tampat hatu kahalan ikaysa niya amoy naglabi sambahayang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in upat na inang niya 5 si malam na siya muna assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ampa siya nagsujud sawi in hadis in sujud sawi bahasa ta amunin dua sujud imbas sahun din doon hasujud subhana rabbil ala inalingkod rabbik firli meron na doon amo yan imbas sahun na kabaita ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam in riwayat ini amin pini Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Hanbali long ningkatan salam sin sujud sawi before sumalam malaingkan long niya hatu kahalan naglabi kaysa niya ikaysa niya amin naglabi ini karuan niya min kulang sebab kabaita sin Nabi alaihi salatu wassalam insya nakapagsambahayang 2 rakaat da parali sambahayang itu 4 rakaat kabaita kaya na riwayat nung sin magri-riwayat salatul dhuhr sambayang luhur jari ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasalam sa 2 rakaat aun pagtawagon din doon yung pagtawagon nila ngan si sahabat Dhul Yadain kaya tumtuman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nung niya Rasulullah ako surat salat nung niya inang sadya 2 rakaat din sa nagbisara na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na namariksa yung Nabi way na piyotay sahabat at tulong na bunang maray nung na oo natimakbirin Nabi sallallahu alaihi wasallam diyan na pa ni rakaat yatu pag-usang pa siya si malam pag-usang pa siya si mujud isab sahawi usang pa siya si malam kisah si Dhul Yadain karangin dia mga kuwanet baita Imam Bukhari ibn Imam Muslim rahimahumullah ta'ala bila na ito nasabot 2 ini katu syak min nagduwarwa law sin Nabi fi yataharra as-sawab bus magkaulong niya nagduwarwa kita umubangon ni mabugat kay mo rin dito nang so pumasyak amoy ihati sin syak ini amoy hindi mo to 50-50 bang mag-person 50-50 in dhan matas din 50-50 in waham mabawa din 50-50 in jahal mabawa din sin waham ang papagtawang jahal murakkab in ilm amo yatimatta in ilmu
idrakus syai' ala ma huwa alayhi. Hati sin ilmu awin kya pahaman mo to ang nangasuko kay walang nianuin ba masjid jami lang mo ito Santa Barbara nagdaray giba si Madmuro in pagtagit to ilm in jahil murakkab ang nangasulong niya ni Madmuro lang niya tatalok sangay nagigal si masjid Dakula na jahil murakkabin niya to kimaruking kajahilan yung dhan bang mag-percent 50%, 70%. In shak 50-50. In waham amunin maksud sin Allah Ta'ala inna ba'dad dhanni ithm. Waham maksud yan tuhuma sadya una-una amin mababa pa rin 50-50 na ito yung paaniban kato sin Allah Ta'ala iyakum wadhan fa inna dhanna akdhabul hadith nung sinabi alayhi salatu wassalam natu kahalan in riwayat at riwayat din kan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah long niya ikatan sujud sahwi before salam malingkan na sa dalong niya hatu sabab ini kaysa niya naglabi bang naglabi sa bahayang niya sumalam na siya muna assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ampa siya sumujud sahwi sujud sahu bahasa Arab katub sujud sahwi Allahu Akbar sumujud sumamasa siya subhana rabbiyal a'la wajib makamisan ni makatu sunnat Allahu Akbar lumikul rabbi firli Allahu Akbar bus Allahu Akbar apa siya memberi salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah demikian namin magdua ruasya nabi hatu wajib amu yatim manunjuki maniutiu amuin pasujud sahwi dengan mga masalat makawata in magbisara halam sin sambahayang sa upangan niya na sa imam atau nagkulang narata nagbisara imam nambari salam kau pulong isang bahayang amo sugurin di ini naba talin sambahayang tatawa guys masala in jawab lang nila daw si mga kaulaman daw sa upaman yang karaida biasin kakain ng sinabi nag-aro jawab sila nagsambong laong pusman siya nagsambayang biya kulang yan to wayro na nagbalikin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtakbiratul ihram bialikan yung panagnan rakaat sa piajukup na sadyasin Nabi alaihi salatu wassalam sa gawa bang kumalugay na eto na nahabay na kao mataonay Nabi saramu ampa mo kaya tumtumalong la ilaha illallah astaghfir nagsato ya kuya tulang narendi ay ni law ni yasta'nifu salat balikan mo na habang nagnan insang bahayang narenga sabab yan deng mga masala pamanunjuki at magbisara adlaw jumaat in magbisara adlaw jumaat in asal na di man jari sabab lang sin Nabi man qala li sahibiha ansit wal imam yakhdub faqad laga wa man laga fala jum'ata lah isishin nag-iyan na ang man nagbisara ay lang niyan doon baka mo daw sin Nabi faqad laga in tafsir sin kaywanan ulama at inanaba talin jumaat nila atawa isab kaya kulangan yung pahala sin jumaat nila bukum bimana di na sila magjumaat sa gawa sabab bang sila di magjumaat magdusa biara sinimyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan aw arrafan lan tuqbal minhu 40 salata lan tuqbal minhu 40 yawman salata 40 yawman isisin nagpakita miyato sadya wayro pa nagpakita-kita sadya di inatay maun kanya sinallahu ta'aling kaapatan adlaw sambahayang niya bang ito kiyangat niya pa yung nangingita singgulis niya indadji to adji masukod kau tuod yan na magkarayahan kau to doon bang ito siya nagkahad nagkupul siya Quran nagkupul siya Nabi sallallahu alaihi wasallam muno pa bang ko nagkupul na amin miyato sadya ko nagpakita timawag timig sa di pa ko magkahad di natay mo ning kapatan adlaw sambayang mo sa gawa law niya bang miyato di na ko sumambahayang la bang kau di sumambahayang antara kafakat kafar sisyo di sumambahayang magkufur in maksud dito to deng hasabab sin kakainang nasyirik yaon amin tirana ni kasyirik yaon in hirihil ka niya sin Allah Ta'ala hukuman ni mambiyantang ka na di tayo mong ka niya kaapatan adlaw sabab sin kakainang niya to bukum bimana
di siya sumambahayang kapatan adla, magdusa siya. Sa pagka nagpakita siya itong mangita-ngita, nami atin tumbas kaniya. Na in pagbisara adlaw Jumaat, hinasala di manjari, sa bang lil haja, bang maghajat magbisara manjari, deng hama mong iban deng imam. Indalil deng imam, manunjuki ang persukpatan pa, amin mabatalin sa bahayang atawa, di amin magbisara ko ini. Indalil niya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Laqit ibn Sabirah al-Bukhl al-Akhir. Aun sahabat Simud palam si masjid. Simud man siya palam si masjid. Insya ulihan na nang lakad-lakad siya hamang ataw magsasambayang. Inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hada faqad adaita wa anait. Bimana ini kau yang nakapuhingan na kau nalit pa kau. Bimana ini kau bang kau wawaya mari paunahan temprano ko Jumaat. Ay kau manglakad dito si mga tao. Biati maksud at tinalingkod na kau rin doon sa ungero ni tampat. Ay kau manglakad hao si mga tao magsasambahaya. Piyaunok si Nabi alaihi salatu wassalam. Hamok riwayat among usok. Way nagsambahayang tahatul masjid. Piya sambahayang si Nabi sallallahu alaihi wasallam niya, sambahayang ako 2 rakaat at pakulumingkod. Nagbisara ini mamatawa. Bisara. Bimana bang aon kalagyan sinama ini mamungkirun alam si masjid manjari ni hinang. Misa pa siya nagkhutbah. May magsambahan atas mimbar ini, imam atas mimbar, imam menghabawa ajinin hukuman batal. Nabi si mambahan atas mimbar dalang nalita alam asupaya lang nakaingatan yung pagsambahan huwag ka angkan bang kita untahamag ka magtarawi sila bang tarawi ini imam yato tasbihan ini imam in mga nagtatawa bitawa ba atau nagsambahan tawa ba jari yan wisa niya damikyan na hamamum intawagin ba simul palam si masjid nagbisara bal hajat biyaon law ni ya Rasulullah halakatil amwal wanqatatis subul asqina rabbana law ya Rasulullah ando najul jana na mga kambing namo mga unta namo mayroon na mainom mayroon na makaw mayroon na dagnot iban sin sagmot ando pangayo na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayuhan na sin paulanon nagbisara sa to ha bal hajat to din tao yan to. May maksud, ang mga tao sa ambilyuban na inoon nila, mag-ate yung Jumaat, di dumungog, di noon nag-uayaw may magbisaraway ang. Ano yung mga kawan? Kunin pahala si Jumaat mo bihayan. Bal hajat kau, hinangunin mo khutbah Jumaat. Minsan mismo ni malaikat dumungog da. Mahita, sa babahadlaw Jumaat, taon malaikat magbibista. Sulatun katan. Ang kalong sin Nabi, man raha fi sa'atil ula, miyari panagna, biyara siya nagapagsumbay, nagapaglawot unta, ubos sapi, ubos kambing, akran, amin kibas, kauslong niya, lasya to dajaj, manuk, ilas iklub. Bang sumud na imam, mignin mga malaikat, sumud na sila mali. Sa in khatib, isunnat kanya subay na maubos magbang. Apa siya sumud? Dumayrik. Isunnat to din sa magtahiyatul masjid. Kana hamasa si Nabi ang muktimbang. Pagsud si Nabi magbang magtuig muaddin. Abi hato, iniato, bukol lang tapik ta sa magkagunan siya. Mga kaingatan ta supaya di kita mga makarugtulit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bangman yang pun sinallahu ta'ala pardusan niyo, pardusan na tukatan. Bangman kaganapan tayong pagtaat na to kung sadya bulan Ramadan. Sababing kaiwanan na miyaling na. Dengan pagtaat murah-murahan bangman ako iwasing kamu pasurong palawsin surga dan ingkatan kama asal singkitani wa amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.